گله تماشاکار عزیز و برای قدرگران ارجایه شون شما خیر و سلام علیکم. انا شو یونا برنامه زازاکی نوت ما هنا هی حضور شماد. ان برنامه ما میمان ما استاز برهانettin Dağ. Her hafta ma dormale ayetun Kur'an'id üniversite Kur'an idi kalkin. Üstaz mar tefsir ayetu birazdan temaşakarun mara kume boğaz eşken person ku pers. En sohbet mara gaye ma maksed ma hem maddin ku bimus o hem zon da diyon babiyun ku bimus o kalbek. Huma Teala pira habatun ma bıçağın rızayı ku ser o mara raştra sırat müstakim rabber o ma şaşnıkır. Amin. Üstaz tıkherume. Salam aleykum. Khair munde bişun şma khairub. Hesfirmetume. Üstaz ma ayetun Kur'an ra vercu ma kelime-i şehadet, kelime-i tevhid ra ma deskin pe inşallah gaye pire peygamberu tevhidizi kelime-i tevhid matrabun enema maneyi servindir. Sualu koyturak persken egi temaşakarura ço sualume matura persken o ma ina yo sohbet eko kilmi böyle nim saat çoros 5 dakika ma yo sohbet ekin inşallah. Seda kelime-i şehadet mavun, kelime-i tevhid mavun, mavun kelime-i şehadet, mavun kelime-i tevhid binateyn farkçına. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Rabbi şrah li sadri ve yessir li amri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fahme ve alhiqni bis salihin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hamd qehumay cuarino. Salatu selam qeh peyambero, al peyamberi ve ashab peyamber. Tabii ma dest bekin bi dua Hazreti Musa vakti hit Firavun aşım ve yo dua wend o mazik yani pe ayet dua ma inşallah dest be barname hukin be tefsir Kur'an kin roşnayi Kur'an tefsir Kur'an mawazin ana roşnayi ma istifade bekir mazbun se Hazret Musa Bismillahirrahmanirrahim Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli Rabbi zidni ilmen ve fahme ve alhiqni bis salihin. Ya Rabbi yani sinema harakir Rabbi şrah li sadri gure ma rahat kir girezun ma akir ve millet yani batıl ma fahm bikir batıl ahum ma batıl peygamberi ma itawazin izah bikir ve beşk fahm bikir ilim ma fahm ma ziyad kir ve ma beçarn salihinun
و ما بفین گروه صالحینون و عاقبت ما خیر بکر، عاقبت ما عاقبت متقینون بکر. موازن گل برایون و یون بزون زازکیا و ترکیه زک ما صبح یعنی هر هفته یو رای زازکی یو رای ترکی کلمه توحید را ما باشله کن حیا پینی آیت قرآن و الناس انشالله اما ان یو گوما زاف درگا یو نفس کو زاف خواره درگ وازن سرونا انگوره انشالله دوام کن اما موازن قوم خور ملت خور یو خدمتك يعني بكر هم بالدينا وهم بالزونا اگر ما بشك و هما توفيق بد هما قوت قدرت بد اگر ما بشك كلام هم بالزون زادكيا تفسير بكر ان سمت زون ما ماندگاره زون ما يو خدمتك يو قومك بيلا و سمت دين مواد يعني هم دين و هم زون وردين الموازن بيا ور بر پرسک شما پرسک کلمه توحید چنه یا کلمه شهادت چنه یا هر زون سیدم شما زون هر زون یو کردو یا است کردو یعنی یو کلمه توحید یه و یا سه کلمه توحید ما یو مانیفستو یا است یعنی انسان وقتی او جمله و یا او کلمه و یا آیا واتا وقتی بس او دین را حسبیون هر دین انقدر یو واتا یو است اما چو واتا واتو دین اسلامی واتو خوارنو و واتو کلمنو یعنی واتا کلم اما پیور دنیا به حقیقت آیا دنیا هست در این واتی کلمت مثلا خرستیونون دیز یعنی سه کلمه شهادت یعنی یو جمله چند جمله است به اینا یه بین خرستیون و یهودیون دیز بینه ای یهودیون موننا انما یعنی شهادتین و یا کلمه شهادتین کلمه توحید نه مثلا یهودی سنی بن یهودی وقتی بن یحوا یعنی تو همای مای زارو پیزورا ماتور پر حسکن و مثال په مانند په چینیو و تما اثاراتی را خلصنه ما زارو پیزورا پر حسکن یعنی انا شهادت یهودیون ای خریستیونون بونسا ما شهادت دون یعنی عیسی سمد موا الله تعالی یعنی ارشود لاجیو مارکو قربون و هون بنگونی و او بیو سبب بیو قربون گونه ما عف بی هون گرون و ما خلصنن رار و روشنایی و حقیقت و یو مردم وقتی انا واسه بن خرستیون اما یو مردم وقتی و اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله از شهادت دون از شاهده یعنی بیا همای بیا الله چون اله چنو طب من بنا جواب معنی اله ایزاه کن و اله تنها و تینا یو اله است یعنی وار دنیا یو هما یو الله است او الله بیا ای چون اله چنو چون معبود چنو اشهد من از شهاده دون از شاهده اما سمد انسان بشک انا شهاده بد گرا انسان بون گرا انسان بزون گرا انسان یعنی شهادتی تینا فکر نبنا گره هر تبزون سمیشنا تی شهاده دون آیرا الله تعالی شهر را یه قرآن الله تعالی خودون ما شناسنایش هیور خودون ما شناسنایش وقت ما شناسنا مثلا از الله لا اله الا خالق السماوات والارض ارض از من مبرشت شما مبرشت انی مبرشت رزق شما هم مدستد وکا گاجوار را یعنی از عرشوان شما چینه مشما یعنی هیور گرم مردم همای بشناس و آیره یو آیت دوست الله تعالی شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط الله شهادت دون که وتیناو ازا ارچی هم دست او جرپه ملائکت پچمون خوا هی وینن زافتچون ین فهمین وینایین درک کردشین ادراکین ما را daha خوارو و ما را daha تج ama ucara pekum alimik adil yani o zonayı خود به zonayı خود göre amel kın zaten yo zonayı yo ilmik eğer insan humayna rastınsa o ilm yo faydayı çinu alimik buhar ilmi baje nöbet yana nöbet rasana ana
müminun وليعلموا أن الله هو الحق لا إله إلا هو سورة حج يعني يو آيات ديارن باش ما إن شاء الله أي إشارات كن وقت تبي وهار علم در حق هماي تمعنى كلمة توحيد فهم كا تمعنى پیغمبر فهم كا عبده ورسوله شنو محمد صلى الله عليه وآله وسلم كوم إني باتسا إني شنو آر چه تبلیغ کو حقیقت دینی چنو sanki te pure pe çmun kuadiyo ucara pe tebun eşhedü en la ilahe illallah hevert gara marifet munayet dema gara kalben inni tasdik bikir ay hiriniz gara pe zona inni ikrar bikir ay şehriniz gara amel pe o çu pe zona ikrar ke amel pe gara ay ispat bikir ay tayid bikir yani ay bit kabul kardiş en çar hemen merhale kelime şehadeta. Tabii verima kelime şehadet dest bikir ma kelime tevhid rahiber baskin tevhid merhala verina ujara pe zonaya gibi insan fahm ke insan wen ve oma kanaati hasıl be şehadeti de avak ama baya kelime ve ben İslam. Ayrı almutivun şulusel var yani yo kelime anahtar kelime bun. Yani ana kelime şehadet mar almutivun şulusel var veya bekentnis var. Yani kelime ve tepe de beriyo din tepe aya kelime kena veya ber hazine te aya kelime ve kena hatta ite yo hadis peygamber aleyhissalatu vesselam'ız belki ana manazik rasnun ma peygamber aleyhissalatu vesselam'ın kelime la ilahe illallah yo hatta pure kainat yo hatta rense kelime la ilahe illallah unciz gronya nase pure kainat pe mane içine şuma fikir bikiren yok hazine asta ama kilit yaşama dert içiniyor. Şimdi vazen şiir aya hazine vakti o kilit de dert içinirse aya hazine yok mana ifade ne kana hazine kainat marifet şenası enne pür hazineyi kilit ye la ilahe illallah. Yani eğer tu vazen kainat ve vahar kainat her şey hakikat beşnasa kilit enno la ilahe illallah. En kilit görünse o püre veraşte çünkü en kilit ma ben vahar kainat ve vahar kainat donma şınaslayış. La ilahe illallah. Perape la başlakın. La. Ne bak illallah. Allahu illallah yani. La kevmo yani la be mana ver geramerdim biyahumay o çubin çinek göz vahar kudretekin kuvvetekin var insanın bir bin emir koy insanın bir esareti xo yo mümin gera beş vaj ne haya yo merdim nişke vaj ne nişke vaj bale ne gera vaj ne çok batıl çok hakikati için ya ve çok mesela mavun yani ilah zürker ilah batıl hakikati için ama tarih insan bir kut bir kral bir padişah bir veya ifade Kur'an'a تو انسان یعنی هوای نفس خو خورکن اله هوای نفس خو تو دنیا خورکن اله تو جینی خورکن اله یو مردم مگه اهل توحید گره ver پیور اینور beş kvaş niye yani niye haya ve niş kvaş niyese niş kvaş bale ina han mühim hakikat kainat bir cümle ifade ben la ilahe illa hu yani hakikat, halık, varlık, biyayiş, mevcudat püreye her şey yera umum bedun. Güç, kuvvet yera umum bedun. Vakti kelime ilah ma benim mana bekirse ma daha hol fahkin. Mesela ilah çino? İlah. İlah yani o kuvvet, o kudret şayeste ve layık ibadet yo. Layık te teslim yib layık ettiği verahve çot kir te bendegi kulti yib bikir veya mana bin o ilahı yani o güç o kuvvet insan veraşteyi he hayreted yani güç kuvveti vera insan ho hayreted insan şaşbın yani seni verazıyor hakikaten vakti yani خلقات انسان وقت بون خورا
خود بشناسه ذاتن همه خود شناسن وقتی یو چرک اوکرا الله تعالی یو انسان سه وراشت ان وراشتی ورا انسان سبب yani kun hayret o hayret insan iman insan daha kön ziyad ayra peygamber aleyhissalatu vesselam yo hadis kudvunsa Rabbi zidni tahayyura yani ya Rabbi hayretime vera kuvvetu kudretu azametu girdi o pile ko hayretime daha ziyad kir en hayret insan ben daha ziyad et kumaya ve Mevlana Yovati Yusmun göre din hayret ama niye o hayretik insan humay rafinundur o hayretik insan yok kadar beston humaya insan zerre o pabeste humay ben fani yani hu könvin ve renk humayı renk ilah gün kusar sibgat Allah yani renk humay ve men ahsanu min Allah sibga ve nahnu lehu abidun insan vakti yani la ilahe illallah bimana hakiki varsa ve o renk ilah renk humay grot kusarsa ve ibadeta o renk ve o renk rindiyar ve vate Kur'an göre daha yuna rengo rin çinu la ilahe illallah yani donma şinasnayış ki hakikati kainat ilah yok bütün pure kuvvet pure kudret pure veraştı o çugumu veraşta pureyi o yok kaynak rayon ilah rayon ma verayı ma teslim ben ve eslimu veçhehu lillah yani teslim yiyen vakti la ilahe illallah ma var yani enne sadece pez bunu henüz gerem ma enne beşena çünkü ayet-i kerime bun şehidallah ennehu la ilahe illahu vel melaiketu ve ulul ilmi kaimen bil kıst yani ayı vahar zunaye ayı melaiket behever huma ve şehadet dun ki ve yok هيا أنا نقطة إن شاء الله فهم بي. بله يعني kelime-i tevhid kelime-i yeviya yobiyayiş huma yok kelime-i yobiyayiş ya derhal huma taala o la ilahe illallah diye Allah yona mabud yona ilah çinu endek mavaş ber عندك ما يعني يونا برا يتشوتبي يونا برا يتسليمي بي يونا يتريا شيء دمشير يونا تأميري بقشتاري بكر çünkü İmam Ali Nahçul Belagat bun yani ana zafmar muhimma خلقك الله حرا ولا تكن لغير الله عبدا yani Allah te azad veraşt Allah te hür veraşt bir Allah çöyür kulti mekir çöyür yani vera çot mev ve çöy xusar pil mezon çünkü vera humay vakti merdim teslim humay be emir humay gösterike emir Allah gösterike ise azadiye mutlak ha ucada mane diniz ana kelime la ilahe illallah dahab yani de kategori mavun de kategori veya de merhale yani de kategori mevcudat yo Allah vacibul vücud Allah mutlak Allah had sınır hudud cir şinu ama yüz mümkünel vücud mümkünel vücud yani may ay yani mümkün veraşteyin beb veya ne yani ma binate biyayişo çine biyayişir varlığı ma yova ama kelime la ilahe illallah ende kategori veraştişiz mevcut ben yani hem Allah bunun az mutlaka yani diyeme tavına çünkü kullu şeyin halikun illa vec'ehu lehul hukmu ve ileyhi turcaun yani her şey verazyon peyda ben hune çiniye ben hune verazyon zaten dünya mabun sen mabun kavnu fesad yani kavn veraştık verazyana fesad hune benavela hune verazyana hune benavela ama enir mabun mümkünül vücud o çok yani biayeye ben mümkünüz yani niye bu? Binate biayişo niye biayişit vakti musaviyse enirven mümkünel vücud. Ama
او محقق جرب yani بیایشی یراو و موجودیتی یراوا او يكون ماون مطلق وجود مطلق ورد يعني هم ممكن هم واجب ورد هذا كلمات لا إله إلا هو بمعنى إله أو varlık mutlak o veraşto mutlak o veraşto bir hadd ve hesap zunayı خود güç خود kuvvet خود pile خود azameti خود cir süner çinu cir hudu çinu Allah ebin ay taber enidmunen ay mümkün el vücud est sabah çini vizer çinir bi est sabah çini ma'nevir mümkün el vücud ende merhale veya ende kategori mevcudat ve mahlukat he zerre ana kelimat ilah mutlak bir ilah ebin mümkün el vücud ve ay hirin est çinu yani hem vacibim hem bir ayı lazımım hem mümkünüm o kadar tavay çiniyor. Çünkü ana kelime o iddia Hristiyan ki der hak Hazreti İsa ayı verniye kafanın yevunsa mun İsa yani sirri arduna beşer ama asminun parça humayo laş humayo hiç humayo verniye ene gön la ilahe illallah ilah ancak yani tena Allah o taber Allah'u كون فساد است سبا چنو ممکن الوجود مخلوق ayra ve tevhid yani Allah yo zat خود sıfat خود ve kerdi خود yo yani kelime ana donama zonayış evet. Yani manaydı en eski var şeriki çinyo ve yo şeriki çinyo Yuna mesela mesela Peygamber aleyhissalatu vesselam vakti Mekke'de zaten kulu la ilahe illallah tuflihu. Anne söz ma benevendin. Çünkü ay Persin persme muba ezaiz vaj ama tu binate tuba komeg vacü la ilahe illallah diye Yunan ma'bud çiniyor Yunan layık ibadet çiyor yira ve mutlak hakim çiyor teslim gibi bu halisen az yani esasen ena azadiyatı var ena azadiya yani kul Allah ise ben azattı var أني سيرز بناز كذا تبنينا آج. قل zaten ki ومن أجاب قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. Yani Peygamber Aleyhissalatu vesselam vakti Mekke'dir ve Mekke'de mesela kum vaj la ilahe illallah biya Allah çuna ma'bud çuna ilah çinyo ve tena güç kuvvet ve Mekke'de ena vatış ena haber veya ena kelime bezun ardış yani kelle merdim şin. Ayrıca şartın mekid sadece ana kelime bebatense samet halasetuva basa. Çünkü reda binen minberunet veya vaizun bun yom yarifet la ilahe illallah Muhammedun Resulullah tamam hi halisi yok. Buraya ne o kadar çinu. Ana kelime şartınız. Yani şartın mekid tehe sara darin ve putun terratkin tehe baveriyen ratkin tehe قلتی قلون رد کن ته ان باوری باطل رد کن و بلا سمد انه مثلا işkence und Yasir ve Sümeyye semed ene ve la ilahe illallah ume kiştiş yani o la ilahe illallah tuflihu şartının vakti tıva evet yani tabi felah ama mana biniz hakikaten fahm ke la ilahe illallah çine ayet beret amel ke ayet beret ahiret ko şey dünya kutu tanzim ke a vakti tıkhallasna ama hët bina Medinat قولوا لا إله إلا الله تفلحوا شنو مدينة فونسا پیغمبر من قال آخر كلامه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله فهو فلح yani o merdemek ahirin vate peyiniye la ilahe illallah ise ve khalesi yani la ilahe illallah göre ciyo hayat ko tanzim ko
حلال حرام دونو و الله قلتی کرده و سعی و تلاش نکو که انسانون بیار بین ماهیت خود ره انسان وازن یعنی انسانون بینو sadece la ilahe illallah tena Allah قلتی کرده نیه یعنی ته انسان ته مخلوق yani güç kuvvet kotu dese binu sara pile mekir binu sara dahbe yani ilahi mekir çünkü her insan güç kuvvet kubera mesela ma Firavun lanet kin ama eğer o güç kuvvet Firavun ma destid binse veya ma destid binse acaba ma dikseyi ne ben ki des ven kedi tilkivun bekar cini berdaş rahat yani yo merdin fakir tavide için o lanet kin Firavun ama maonen insanın rere bine güç bine kuvvet kundas bine kudret kundas ku kenvin ve bataryen ve had khura vejin ve binu sara dahbe pilayi ken pilayi ay yoya pilayi ay humaya ve en vata semet dünni mao Allah Teala ma piyoreyi şirk bikir ya piyoreyi küfür bikir yo zarariye humaya çinu zaten sure İbrahim edvun in takfuru ve men fil ardi cemi'a fe innallaha ganiyun hamid eğer şuma Musa bun şuma piyoreyi kafiri ay gerre ardına piyoris kafiri Allah Teala ganiyi mutlak yani varidati yerav biyayişi yerav güç kuvveti yerav yo faydeyi ve yo zararı İmam Ali dik nahçul belagat bun yani piyore insanın ri'ardı munse an abid insanın ibadet bikir yo faydeyi humayne rasun piyore yizik yani kufr bikir zulüm bikir isyan bikir tuğyan bikir yo zararı humayne rasun la ilahe illallah semed azadiye mava la ilahe illallah azadiye mava ve vakti enne kelime vaysa yani teben azad te çöy bera piltiye çöy kabul nikin te çöy khusara serber o pilo hande guhumayr kultikün andek ma serberi kabul kin yani yo insan eğer pilse magara eğer ve bende humayo kul humayo ve vate humay berahu hareket könse yani pilteye eğer bendegi yani kulti humayra yanasa mazik cir hürmetkin andek ama piyore insanın peygamber ma basar piyore insanın veraşte khud dünya ummeyiş khud yani se dendonun yo şoniye piyor yok ede piyor musavi çoğra ziyad niyo ziyadone be takva va hürmetiz be takva va piltiz be takva va ayra yo tevhid ehli او ehli yo biye humayo niye çöyür ben kul niye zikr vazın çöy biyor bin emir xwe binu sara pilti bikir vakti man namaşken masara kunun secde ve hatta toy mezhebun yani sarabun her sararinen ve bir tüvirik veraştet ve her rav me ayra tevazun nişon bed ve pilti mekir insanın sara pilti mekir pil humav kibriya vu Beleseda yani ki eşken vacip kumeg la ilahe illallah ve ilahti hol kuvveti hume tena yirben ma'bud yirben kul fakat kumeg ay kavul nike enad berim mahlukur sultanul ben kul var makumul ben kul var malil ben kul var hol kuvvet sonra en mahlukura kum es rında kur ben kul kum es şatafatir ben kul yani kum Allah kabul bük yür ben kul halıkır ben kul kum yir kul nefse en mahluku binur ben kul diyeyiz yiyir fayda nekena ki en kadar eşken var. Aynı o kadar. Yani yo merdim hakikaten eğer humayra beters ve çöyranı tersin. Yo merdim eğer bezerra pizera muhabbet ye yani hever humay anafır o insan o çürag haskın ki qe humaya. Dek baykuras qe khatir humaya, peygamberis qe khatir humaya, qejiz insaniz müslümaniz yani qe khatir humaya. Yani aya derge has karde humay bara. Yani vera veya tevera has karde humay niye derge has karde humay diyor has karde şön meydun avzik memduh yani mubah eğer muhamma has ki humay mrabat kum rahas bikirse az ayras has kan humay ba kum rabbeterse
از ایره عملون خو رب ترس بیا عملون خو مرب ترس عملون خو خرابون رب ترس مؤمن اندی چیون را ترسون و یخافون سوء الحساب سوره رعد دیارون یعنی مؤمن ای یعنی حتی اولو الالباب بحثین اوجبن ای عاقل ینوس چن را ترسن یعنی و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب یعنی همه را ترسن به او خرابه حساب خرابن اگر کردن یعنی خرابن استاسم اگر ظلم کوسه اگر عصیان کو طغیان کو و قلتی همه نکرده حلال حرام نزنوسه ایرا ترسن بیان دیچیون مچونا ترس نیدو یعنی مؤمن ترا بترس اما وقت تو همه را نترسیسه تو محکوم ترسون بینونه تو انسانو سیخورا ترسین تو پیلون را ترسین تو یعنی ما تو دست را شیسه تو ترسین یعنی ترس تو بین زاف توکل از انو یعنی وقت تو پاشت خود دا همه و تو نترسین وقت حتی مال از همه تو مال از همه را زونه دیایه همه تو دیسه وقت تو نترسین یعنی سوره حدید دیارون ما أصابك من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب نبرأها من قبل كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم يعني مصيبتك يعني مصيبتك بإرادة ما يعني مثلا سنويشيك إنك أميا ويا أوشو بإرادة ما يون ما سر أجر ما إيمون بالله أرد لا إله إلا الله ما هو فان كذا من أنا يعني مقدر بيو يعني خبرهم ما يبرأ أستا سبب yani o çuk şma dasraşın şma zaf pe ne qahr ve o çuk şma o moşma das şma zaf pe ne batır ve şma zaf pe yani keyf nekir yani keyf ve şey zaf yani pe mal dünya falan nazik yani hol niye yani şımarık çavun Türkiye yani şımarık çavun keyfi keyf ve şbe bele çi yani azina tekrar beki komik ve la ilahe ez bun ez yo tek sobna ilahu se mal makom insonu ver kuvveti cinyar rındı yani enigi inson huken pedestu huken esiryen enin rayo tek ilah kabul neken ilahimi tek illallah tena ancak o Allah tenav ki enkede fonbek raşta. Aynı o kadar yani la ilahe illallah hükmüne yani mühür hayat mı? Yani ma hayat diyerin. Mesela maşru yo rajma diyerin veya yo aş diyerin veya ser verin. In la ilahe illallah mahibun yani o mühür vakti da en hayatır çen o en hayat ma çen بأن كلمة جوراء أن حياة ما شكل جروت يعني مهر سمد لا إله إلا الله سمد حياة مواز يو مهر أي دينز يعني أجر ما بلا إله إلا الله حركات كسر حقيقة قلبه فكو عمل ما يو بنون تابيش أو وقت زر ما يعني يو هراية فرازنا اطمئنان فرازون هر كس هو جرون emniyet zerri, etminan zerri. Kum almunud makhaberdun ita insanın makhaberdun almun kivun ruhe yani rahate sükunete zerri. Ellezine amenu tatmainnu kulubuhum bi zikrillah ela bi zikrillah tatmainnul kulub. Eniz muhim yani çünkü püre insanın enki estirab te öst, teşvişat te öst yani ruhi narahate te asta sebep çino çünkü وقتی منبع را کات بیر وقتی چمی وراشته خورا کات بیر وقتی ارتباط تو او چمی بریا روح تو ارتباط او وقت ومن اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا yani kumig me xwîra bikir kelime la ilahe illallah xwîra bikir hayat cir ben zwar hayat xura yo lezzet nigin çünkü itminan nevrazyon emniyet zerri nevrazyon sekinet ve sükuneti zerrin nevrazana. Pek kelime la ilahe illallah insan yo emniyet zerriyet verazyon. Kalbi ben mutmain. Vakti kalbi mutmainse ruh insan, zerre insan, hayat insan yani yo emniyet ve yo sükunet verazyon. Enna dünya vahariye illallah. Allah. Bir Allah hatta
ver İslam'ı yani yo şair be Sümeyye bin Ebu Salt Umeyye bin Ebu Salt yo şiiri yani aslında şiiri cahiliye ma khala Allahu illa batila yani bir humay bir Allah o binçi özse batıl ben amana eğer öz sabah çinyo yani şayo ve asalet ye çinyo ama o çok bennume kelime la ilahe illallah'a yön kardeş avuzik bakıyor li vecihillah bennume Allah'a çı gürek be çı amelek bi ayazik bakiya kullu şeyin hatta kullu men aleyha fan ve yabqa vechhu rabbike zil celali vel ikram yani ita müfessir de tercüme ekin yani yo kullu men aleyha fan yani her şey faniyo yani zat humay bakiyo ebediyo yo kısım müfessirin edin her şey faniyo ama o çok bennume Allah'ı ve be khatır kelime la ilahe illallah ve umu veraştı şey umu kerdişse yo amelek bennume Allah'ı umu kerdiş yo amelek rengi Allah'ı girota yo amelek ben niyetin sadika aya bin nebana aya asta ve aya bana meyve ebedi meyve cenneti ebedi o amelek bennume Allah'a yani veya kullu şeyin ve la tad'u ma'allahi ilahen ahara kullu şeyin halikun illa veşhe lahul hukmu ve ileyhi turcaun peniye sureye kasased yani behumay çöner ibadet mekinen bu itaho hakikat tevhid bun çöne dema meşiren verse yani senik verse şma dema yana o kadar da şma humay dema ve eslimu ileyh ve anibu ileyh ve eslimu leh yani hubbiden hetiyo hubbiden teslim yiyen şma vakti teslim yibi şma xo hetiyo dasa o zaman şma teslimiyeti binun raşma khalesin teslimiyeti binun karşı binun şma eğer teslim humayne be İslam'ız manayı ayava teslim humay biyiş çünkü bend zafiye gre zafiye nazarca yani hatahat zafiye ama Allahu Teala mara vazın bir anen iyaya ferhabun yani hesap ne bikiren het mera biren eynel mefer kum hataş maheşin ramen kum hataşin teşkin mera khud bir bikir tenişken mera bir bikir eynel mefer eyne tezhabun Kur'an koca te kum hataşin eyne tezhabun eynel mefer fefirru ilallah ayette Musa firar mekiren berremen het humaya hubbiden yani ey ma'budun batılun o ey ilahun batılun ra khud bir biren fefirru ilallah hubbiden het humaya o eynel mefer tişin kunca hala tebberrem tişin kunca halas hasta tişin ça tihna agerin yen hetmana netice o ve tişin ça ve tişin kunca satara yen var sate dar seda kemmende ez eniz persi kelime-i şehadet mavun kelime-i tevhid eno la ilahe illallah kelime-i şehadet is eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu ma benez kelime-i şehadet söyleme en eşhedü mani için o eşhedü yani az şahide dona veya az şahida az şehadet dona az şahide kana az şehadet dona az şahida yani ki şehadet maniyi az zon sanki de pek şehadet onu yani az von az bekalba tasdikken ama şehade hakiki ina çehar merhaleyi ist yok tigara humayı peygamber humayı beşenas neyiş yani mani için şehadet zna mani şenasna ayrı hem huma hem peygamber humayı Kur'an-ı Kerim'de hever umme şenasnayış peygamber ana vata ana karda Allah Teala çehar yo Kur'an'ı belki çehar yani hirara yo Kur'an'ı خودون ما شناسنایش
به عمل خوا به کردن خوا به لطف خوا به احسان خوا تچینه متارد ورته مثلا یو آیت ده ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يعني قارشي الرب خو كريم يعني يوك بير يو هولو كن اما ترى توي نباون تقبن مغرور تقخو كنفين بو تفراش بو يو تركيب كرندو بو تينا هول يعني استيت وجود يو قدا يعني نو بياسر يو تركيب فراشتو يعني با انيا فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يعني صورة كرن تركيب كرن دوت بانا تقب قارش الرب بن مغرور همای نشناسن و تشینکن باشقا چیون دما يعني حن تخو انوار يعني ان يوجد هما انقذ خودون شناسناش الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم آية الكرسي ان شاء الله ما يو بحث كن ها هبل ما همای گرا بشناس پیامبر همای گرا بشناس و جرا به یا ما شهاده دون به حقانیت یا ندون وقتی ما شهاده دا يعني بقلب ما تصديق بزونا اقرار بعملونا ما او واثق يعني مردا بريسا او وقت ان شهادته بين شهادتها مقبول ما قبل محمدا عبده ورسوله الناس مهمه çünkü یهودیون و خریستیانون ایتیا حقیقتا یو خطا و پیل کرده یهودیون قرآن کریم ضعف جه الله تعالی ترا بس کن yani پیامبر خود کسی انسان عادی نرمال و یو saygı یو hürmet yani پیامبران روننا و پیامبر ضعفی کشت ضعفی زراوت قرآن کریمون yani her vakit şuma yo پیامبر اومه اگر یو واتا و وشما نومه یا شما او پیامبر کشت و یا شما زراوت فبما لا تهوى انفسكم فكذلتم يو قسم شما زراوت يو قسم شما کشت her فرق yani yo پیامبر شما اومه yani yin پیامبر خود ضعف مقومین ارد وار خریستیانون نفر عیسی بکه parça همای لاش همای قج همای yine ضعف به جوار ayra şehadeti madbunsa eşhedü enne Muhammeden abduhu Muhammed hever abd wizik sema beşer wizik insan ama abd an mükemmel insan ama insan en mükemmel mesela bunun fevk beşer ne ama üstün beşer yani beşereko ho an mertebe cuarin insanın ama fevk beşer ne Kasid olmuyor. Homazi merdim yo merdim go fevkalade niye kasid kunniken? Pe çine yapıyor kasid, pe kulti yapıyor kasid. Yani rar kasidiz be ibadet ra viyarana, kulti ra viyarana, halal haram ra viyarana. Eğer ma şehadeti dun yani mavun eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu yani ma gera ifrat ve tefrit ra huddur biyer. Mesela Türkiye'de zaten memleket madde peygamber bir elçiydi, bir postacıydı geldi getir peygamber yok postacı o meşe ana terbiyesize ya. Peygamber kaset homayo ama peygamber eriz homamyon ayeti kerime bon peygamber hoşmamyon ayete wunin pe ende şmaqe kwen enindima veya ayındima peygamber beşer ama beşereko pil sün besiret huwa besünnet huwa homamyon sadece yok pesçin yok zafciye Allah Teala bon yani Allah bon hadi ama peygamber kurabun tizik hadi inneke tati şu Sure-i Şuara peniyid inneke tehti ila sıratın mustakim tizik rarraş mecnin insanın yani eriz rarraşın mecnin mesajı pestacı o meşe en pestacı en fikir Yahudi o tuiz mesela eğer igraq bikirse mübalağa bikirse ayret gerama khum muhafaza bikir yani gayril mağdubi aleyhim veladdallin ama rar peygamberti rar veliti pure en raru kultira diyarında eğer te kul mükemmel kamil ise Allah-u Teala lütuf kün, ihsan kün, priz ilham yön ama peygamberi kedehin peygamber rapet şuna peygamber nebe. Bele. Seda maume peni vakti
Yo ayet مدة ساعات أجرت سنة إنا خلاصة كلمة توحيد كلمة شهادة در حق إن ديو خلاصة تمار برايس هم والنصيحات هم زنايب kelime tevhid yani her din yo kelimeyi asa yo kilit yo est kelime tevhid est kelime yani şehadet ve tevhid kelime kilit din İslam'a ya pe ana kelime merdim ben İslam yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedun Resulullah ma işkin var yani hulase din İslam yani en kelime hulase ben huma yo o kasıt ve erşavut پیامبر ارشاد او چو پیامبر مرد تختم که اوز واته همایو ما همایو بزن و او واته پیامبر ما گوشتاری بکر و اطاعت بن ما بین دیندار ما دنیا دز یعنی راحت بینن دنیا دز ما یو حضور بینن و دنیا دز ما یو فلاح بینن خلاص نیش ما آخرت بین خلاص نیش ما هو پابسته کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله اما گرم ما هیور محمد و همای بشناس باجی ما قلبا تصدیق با بزونا اقرار بکر و به عملون خودک ما آیا شهادتی خود اثبات بکر اما ایتا یو آیت از وازن بون سوره حج آیت 54 یعنی او آیت ما ولا شهد الله انه لا اله الا هو الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط یعنی الله شهاده دون پیامبر شهاده دون عالم زونایی و عادل به علم و عمل کن ای شهادت اشکی شهادت حقیقی در حق یوبیایش هماید بید و اجاره په آیت ونسا وليعلم الذين اوتوا العلم نفر يعني عين علم دوجه امو جديايش و اي مؤمن مثلا بيوهار يوم معلومات وبظن كي انه الحق من ربكم يعني هما يو وقت جن انا زونه فيؤمنوا به بايمان ار فتخبت لهم قلوبهم قلبين بن راحته بینن و رفاه ذره يعني قلب خود سینه خود بینن فيخبت له قلوبهم يعني قلب هماير بن وقت قلب بیاسا الله تعالى نور خود کنه قلبون هدایت خود فینن قلبون يعني شناسه معرفت دون قلبون و قلب الا بذكر الله تطمئن القلوب قلب په یاد همایا په ویراردش همایا په ذکر همایا امنیت بینن سکونت بینن وقت قلب امنیت و سکونت دیسه انسان انا دنیا ده سعادت بینن آیا دنیا ده سعادت بینن فإلهكم إله واحد فله اسلموا و بشر المخبتين همایش ما یو تسلیم یبین و مجدون آین قلب حق همایا کیا مجدون بدن اکسون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Hocam zaf teşekkür ederim. Huma sülmeti hayır bedu, şeveti hayır inşallah sabah mahina yeni hoca. Gele tamaşakar aziz, gele vay biray ercaye en bername maizi, maume peyni en bername huzi, en bername mada havalumam pe mesaj mari salon dayama ve aleyküm selam abone eresılmayın grot. Ali Can'dan Fırat Atan, Emrullah Necaranıj, Süleyman Ertuğrul, Pörün Rimayeti Rasulumu Şıravın Masulumu Yenizgin ve aleyküm selam. Bu münahir sabah honji dersi tefsir Kur'an pe zon Türkiye ma hina bernamede ina vere saatek yo sohbetek birazin şöyle şima hayır شون شما خير وما سلمتي خير بد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا